All Meghalaya Karbi Association rong thok sekebra isi chingrum pet ingring plikebra nerkep annual conference kapadopon Meghalaya state arlo kidedun rong thok sekebra isi chingrum pet pen Ribhoi district arlo solia Karbi arong along si all Meghalaya Karbi Association pen arkoi nipai krisir kep ani ingring plikebra nerkep an annual conference padopon All Meghalaya Karbi Association amai cepatut pipon na kemai porobar chun rong hang kong chun bang biston timung All Meghalaya KCS mai for business timung lapen anpa ta klem rapet bang great rock si atum cepatut pipon si mai padopon labang so amai ar koi ni phai krisir kep ani ada por phai sir kep malam bang pangcheng pon labang so amai long ka chapapon al hisarpo lagi Karbeng Autonomous Council long art and culture EM Surjo rong Paraphan Chopasi Cheng Nok Muri Pongsi Jambli Athon Pet Kanthum Karni ta Alon Chipipon Phapang Jang Alhi Amana Peng Ben Kachetong Don lagi Karbi Anglong KSA Mai Pu Samson Teron Tami Chetong Don si Hadak Amai Along Kachetong Don Arat An Lapen Meghalaya State Arlo Kedo Don Karbi Akhai Anaphan Khasi Lapen Karbi Akhai Kedo Kethak Ning Isi Donangji Lapen Karbi Alam Nahok Apir Thele Dodun Pusdame Chetene Nangne Lapen Kai kete pilam ningjever nangji pusi than pacheni tekang News Desk Report Karbi Daily News So maybe bijur ani angka lama kipasuna puni fan se thora puna pe dhula se ninga klong kan bichuru pajiro la bangso aman pe ni pi ni fan la bangso lama kipasuna panda kasi kasi tong kado le to an to panda ninga klong kan kachuru la kan kanom pajiro la angka fan bangso man pe ni fan ki pi por bangka an so se ninga klong ninga sam pajiro kasi angka kan kita an so se Ajak penting na Karbi Akhai orang Meghalaya kedo Karbi Akhai pan diklaim kita kata tingkur pandia bangsa tuar kini kita pandia pan langsung saya anak mengo hidupi hangsi dan bangsa lama kita pasuni pan ini tengkono coba lo kalau kena hak kecil si meeting non si orphan lo kado mauret I request all the officer and invited guests, please take line. Annual conference Amka dak solia sedulo Meghalaya dang akar bi kidoan atum mini chitong petlo kithe kiding lapen rong group kidu sarpi sarpu aklem ang parang tabay neng arong pen mini chitong go su aporahut minian a conference mini ag youth selo lasi amka pen hangpon ongdum karbi ang long pen ang kasitong dun SS tu Meghalaya pen dak unit pen lapen pregiam alang tung nang sepi pot amka pini angdang pedung nasu kapatalon pen picun pon lo si fikep ra narkep lage purki molo adak solia adim patay ni apong ning kantong kep akin sila dak mini an conference kapidulong asia purki mo karbiang long da cithang jiapan lapen karbiang long Meghalaya aciti ladak solia si adim hotlo asi nasu conference pen itu hei kacing rum jiapan ya tigereng jiapan lapen kacing tur ya sai dengan si ini laso pan ongdung atum ayai mek lam ningje sarpo tum ta teklang lapen kacing honai KCS pen dun meipu be sanghulang ni kaning yeta si wet akireng je pan lang li ninge lo lapen kinang sot pinar ni itum alhisarpu KACC pen dipu itu mah ceng honai yasar sorju rong parang li pen kicak kang alam lapen kacing ki alam anke solia
lapen amka di Meghalaya dengan ta aku bon mate bertame senman selang ni pajet kamu la sini tu news channel pana chuning ri apanggi wangi panang se ki klem ka chingri chingdon ni pan answer ka chingthor ri pan laso amka pen laso conference pen ajok sai andeng ido antame angton si andang si klem ji pan si neng si pen kini ni tu maso mega pichun samjin ban pichun lo lapen surya kardom ro rat rumanta dame jume lapen kat news atum news channel manta kapaji thang group ye phan aso berta apanta lang tumanda chuning dilo asai deng ateng pen lapen cuma program hot ateng pen alang tu jithan kimi sen ye phan si ni tum nadak press ang nu tan ni tum do antum dala pen si ni tum nengi si pen si mini aso berta hot pen pachini pun Kadawe all Meghalaya lo karbi kidulun an rong an bak dolo lah. nitum la trox kabra hinian do lada nasi ilong longnya dim kilele dolang nitum pineng ka pichun ji phan tan nitum chingwai pen iklam pon ji phan do